Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Odpravljam se na eno kolesarjenje, planiram pa narediti približno 40 km. Ura je 8:30, imamo pa prijetnih 24 stopinj. Je pa nebo tako oblačno oziroma kar neka taka meglica, tako da nimaš tistega občutka, da je vroče, čeprav je 26 stopinj zdaj že. Temperatura kar raste. Se pa odpravljam do Gradiške, potem bom šla pa ob Soči nazaj proti domu. Zavila sem pa na neko stransko cesto, tako da praktično tukaj ni nobenega prometa. Spotoma občudujem še malo naravo in uživam ob teh prelepih urejenih poljih. Jaz sem zdaj že nazaj na glavni cesti, tako da je tudi malo več prometa. Jaz sem zdaj prispela v Gradiško, kakor ste pa videli tudi, če je bilo veliko prometa oziroma več prometa, imaš pa svoj kolesarski pas. Ta del čez mesto je bil mogoče malo bolj neroden, še najbolj je mogoče zapaziti, da ti kakšen avto vrat ne odpre. Za mano je skoraj 22 km, nekaj tasga imam pa še do doma. Je pa temperatura tukaj ob Soči padla za cele 3 stopinje, tako da imamo zdaj 26 stopinj. V Gradiški je bilo pa 29. Che colori usate? No, adesso sto togliendo allora il monumento è stato rovinato, gli hanno lanciato del colore della pittura. Mm-hmm. È stato già pulito da un volontario e io sto rifinendo tutta la pulitura perché c'è ancora il colore dentro e nei buchi questo nero che vede sì, allora sto pulendo questo. Mm-hmm. Sì, questo è acetone, no? Sì, acetone. Brava. Grazie. Buona giornata. Altrettanto, buon giro, buon viaggio. Grazie. Tudi v Solkanu imamo 29 stopinj, edino tisti predel ob Soči pa 26 stopinj. Ura je pa zdaj točno 10:30, za mano je pa 42 km pa pol. Tako, zdaj gremo pa na hladno. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like
as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Moram pa je danes še v knjižnico, moram vrniti knjigo Objem na vrhu sveta od Marije in Andreja Štremfla. Bila sta prva zakonca na svetu, ki sta osvojila vrh Monte Everesta. Ona je tudi prva Slovenka, ki je osvojila ta vrh. V knjigi ne govorite o samih gorah, hribih, ampak tudi o medsebojnem zaupanju, pa pokažete, kako pomembna sta pogum in vztrajnost, tako v gorah kot v življenju. Knjiga govori o vzponu na Monte Everest, pa o pripravah, kaj vse taka priprava zahteva, tudi časovno, finančno. In tudi dejstvo, da sta bila 2-3 mesece od doma, kako sta to otroka sprejela. V bistvu je bila to težka odločitev. V glavnem, če strnem na kratko, ona dva pokažeta pogum in vztrajnost, pa ne samo v gorah, tudi v življenju nasploh. In pa veliko se pokaže tega spoštovanja, zaupanja, predvsem v nekih kritičnih trenutkih. Zelo zanimiva knjiga in berljiva. Dokumentirana je tudi malo s fotografijami, tako da si potem še lažje predstavljaš borbo do vrha. Povesta tudi zdravstvene težave, ki se dogajajo na poti. In še ena misel za premislek. Včasih moraš splezati visoko, da vidiš, kako majhne so v resnici nekatere skrbi. Zdaj pa gremo v knjižnico. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Tako, pa smo prišli do konca tega tedenskega vloga. Hvala za vašo pozornost. Bodite fajn, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!